kita nagabulang amin to kis balong. Ay, wanang angkal. Aya. Angkal. Napintas day tangkal takwa. Sa bagay no maunor yo amin siguro daytoy. May isang akuman at talagang manayunan nyo pa DJ gudwa sa akong naalay tatay. Nay, agasam di kita nay. Di awan pa nagbanban agar dito nga ta. Amana sinuro da idi ko na repair. Sinura din na reparan pero handa nakita. Ilang video tinda mo balong ko gilang nakaparada to. Aya, kas jay aya. Yung si kayo ang kalaki amuyo jay teknik niya, kiwar-kiwaring yun jay kwa nasamag nga okay stop no kastakit makita yun jay ayan ti kwa. Siyempre napanpandagan ka dagitay ukis data kwa. Na repair. When mayat makasave data imayaw ta baka masulugsugan no kasi nagkiwar-kiwar kayo. Mayat data na ramid yaw ta hanga data imayo ti pagkiwar yaw. Ta baka maka-igem kayo pa kadagi natadem nga banbanag nga isong pakasugatan ta imayaw. Awan iti sleeper yaw nga pagpayaw. So ikang kantaw angkal iti igatang mau ti kwa sinielas aya. Dagito yan kakapsat dagitay am-amma dito ayan may nga naluumanan iti tawon pero amuda nga isayang kat pala iti bagbagida yan ibirukan iti inaldaw-aldaw nga pangtaraunda iti bagbagida kakapsat. So dagito nga am-amma kakapsat ket nasalon at daga po iti inaldaw-aldaw nga trabaho panagmula da kadagitay natnateng ken kastamot nga may nayon dagito nga inda tartarabagkon. Dito panagbanban ada iti kakumkumanan. Dagitay labas dagitay reaper tayo dito ay. So dalat takapsat dagitay labas gaputa nagdipos na anginan so nga adaw dagiti saan na nga magamal dagitay reaper tayo kakapsat. Isong gamyaman tayo kadagitay nga amata napigsara pa nga trabaho. Kaya akit kita kadagitay mabalin tayo. Wenno mabalinda nga Ramiden pay, when pangalaan da iti nalawal daw nga taraunda kakabsat. So dito kakabsat iti teknik iti amma dito yan may nagagat ken nakan kanayon nga nasalon at da gapo iti kan kanayon nga panaka-exercise iti pagbagida. Dito nangkal. Igatang munto iti kwa, igatang munto iti smuggle mo. Ya. Tinay. Yan. Ganam. Yan. Okay. Thank you very much kada kay amin mga kaibigan kapatid. Doon medyo maldawan, to na mapunoy sa ako yon, mabalin yun ton nga agawi dan. Aglugang kayo ilugan nyo iti kuahan nyo bagbagkatan. Way tanadagsan. Way ngem no makita kanto, mabaling kanto nga ilugan kini sakay kanto diyan ti lugan ko jay. Aya. Way tadapay papanak. Aya. Sige Uncle, thank you very much. Thank you very much kada kay amin ay tangarabsat Luzon, Visayas, Mindanao. Di apo kan kanayong tumulong kan mang bendisyon kada kay amin. So God bless us all kada kay amin.